Oz vai per in portaserps. In che portasia sei qua intro. Ja, ich war ja contra la fin di Jon e sco io lessins naturalmente ve coi veso e on proxim. Per via de Quai ci giunus odds su de Oroscops e de Quai Astrologia. Bien, nos se vessen naturalmente emras in autres methodes de moral futur, il scol de las hirundelles, per exempel. Ja, genau. Qualcosa in gesta de Wikipedia, quelles pi differentes methodes de moral futur, ni Divinaziuns. Il scol dils socials, sulle hirundelles scol in bas, lumida laura, constat. Per medem intens vessen denton emras las neblas, geabain, ni sils vegns. Meteorologia danno tubac. Sconciel, asci sintiara. Mo che da de bon de pli, Alveromancia predì il futuro entras tuns kins aude, ok? Qualco ambulomancia vese il futuro con ia spas. Qualco stove di vini. AI-omancia predì il futuro con intelligenza artificiale. Pare tot da. Lu fructomancia vese il futuro con fres. Favomancia divinazione con fava, lu calcomancia con dassin in gong. Fallomancia di ordevon il futuro con marazin also Störamancia vese il futuro con mera sils mosters din schlignau e tjövenus gau, koskinomancia con colinska penden, antropomancia con christians con frendelu, divinaziuns con tjauns, jats e drags, celebs, formicles e de tots ils cacs, scocken si tiri, tjekins veses o jui, tjek statsin in pupi, con cesaren in rudi, frina, sablon, cristalles, carton, e il de dens de gallines, de bovs e de raunes, scocken si tjistronida e dil culade fundaunes, brives, placentas, causas fermentes, aber lo causas buoshi fermentes. Ja bien, grazie. Grazie. La regia pare de venciult in de las liricas anales. In samflapia de tot, sin quella gesta. Den link si su am fleis del reminene artikel tia quella show sin rtr.ch. Am fleis tot las autres shows it on bia de pli de RTR. Ma nus leven jet in cha de Horoscops, exact. E quai grad lanciata. E dat relativament pauc de dia contra l'astrologia, sco inspirazione per discors de cosiazione. Sche, das personas caschidas venien insieme, metten si una candeila romantica e con consentiment vizendeuvel prenden non avon. In top pupi, ma leggen si per stress che colligien la Lina col Jupiter, ne se idea non di nur de contra. Anzi, questa è fe buons discors che giden in massa, ne. In questa è l'astrologia non te si tup. Os cristians si un biautres stupedats. O jares, ja. Ni fa caput ni es mon per poder impostar onda pliniardes. Ni creade qualco in una lampa in forma de ma nus leven je grazie nus leven cincha della astrologia. Oslunus clari las domandas de co che l'astrologia ja non in cagiel de co che la funzione denton tutina e lu con quai Venus lenza da in iada sila astroscena en nossas parts. Monika Kisling è una più rinomata astrologa in Svizzera. Toccano von in per ons era la Madame Étoile sin SRF 3. Quei fa zwar Bupli, aber persönlich ist auch Präsident der Liga der Astrologen Schweizers, il Schweizer Astrologenbund. Quel rimna entusiasti e profis della astrologia in Svizzera. Per essere membro del FAC, stonza vi fai una scolazione da astrologia da simens 400 ore, ni che si lavora da più 4 anni come astrolog. E i membri hanno di che si tengono wieder in codex.
En quel vai per causas eticas, sco de tenir per sé les informaziuns che vensi su inquisiziuns e de buon profitar personalment de quelles el codex stade qu'ils comembers stoneren conoscer, kin sappi di nuot concret et absolut sin fundament d'ina constellaziun. C'è nur concret. Also, lui è nur concret so del futur. Aber qua fostorat non il sen egal. In der scolazione dell'astrologia vattano insiders di quei 4 anni e sa costà vaga 15.000 francs. Per bonut, per diventare membro del fitg dell'Astrologenbund. E ja, c'è anche mein extra modet astrologs e budet astrologes. Malgrad che la più grande parte dels comembers sono donne, spieva comembres. Et la pagina, l'ezza dati è per tudestia. Malgrad jetzt, dati tutina in una gruppa grigiuna. Ils intorno a 15 comembers grigiuns sono fetch activs, ja, sono schizun più activs che la gruppa de Turic, nur che vesi ja mein biars comembers sein. Ins serimna schi circa 4 gadesian e se bratta su de temas astrologics. Pinavon organisation ins referats per personas interessades ed auter pli. Ma da del grigiun se capesce on de pli astrologes ed astrologs. Tenor informaziuns de la Lidia, det el grigiun cionge dentro 50 e 100 personas che sufficienten piserius con l'astrologia. Ad abau in star en quella scena pare ad esser Regina Casanova. Eine Podcast-Serie mit dem Namen Star Talk, mit dem Untertitel Astrologie, Bewusstsein, Zeitqualität. Regina Casanova, warum braucht es in der heutigen Zeit einen Podcast mit dem Titel Star Talk? Da gibt es doch da draußen schon unzählige. Vielleicht gerade darum, weil es so viele gibt, ist gerade dieser Podcast, den wir jetzt zusammen machen, sehr wichtig oder hilfreich, unterstützend, begleitend, keine Ahnung. Ich hatte einfach das Gefühl, dass das Thema Astrologie, Bewusstsein, Zeitqualität einfach Themen sind, die man von vielen Seiten beleuchten möchte oder beleuchtet werden muss. Und darum machen wir jetzt diesen Podcast und schauen mal, was passiert. Regina Casanova è de pils onzo cionta astrologa. El grigione fa d'entre auter quei podcast jam nil Star Talk. Capat per relazions grigiunes dove bumal success. Ma via YouTube date regularment dentro 150 e 100 views. Aber specia, Star Talk, Podcast. Cauera torrenziccia. Ja, genau. Star Talk de Neil deGrasse Tyson. Ein podcast. Star Talk. Ma che Neil deGrasse Tyson è astrofisica, in scientist delle stailas. Astronom in state astrolog, ins vol. Aber ci sa, forse è che tutti in affinità per l'astrologia, forse crea lei che le stailas hanno in influenza. That is not the case. No. So the answer is no. None of this has any effect on us at all, including the one, the moon affects the tides, and the tides are made of water, so we're made of water, so does it affect us? Yeah, okay. So it'll raise tides on your body by an amount less than the weight of the pillow that you sleep with in your bed. Okay, Star Talk, pia bodin mademsko Star Talk. Ina 4 milions abonnents in YouTube, e c'el ai qualco geabain. Regina Casanova ha aber bumo un podcast, na, ella ha una scola per sviluppo personale, spiritualitat et astrologia a quera. Ed ha seminars e scolazioni sur plirsons con diploma e tot. Scoi para senza pia Viver de Quai. E jetzt se capisce per astrologs nuot de se sets. El grigiun senza fada per una sesida de cusiazione sci dentro ce ne vegn e 250 francs, scoi a nome la brancia. Also quel va schon, ne?
ma ter l'astrologia se di quai eba scotti als runals de skis. La stagione alta, quella ai alla fin di jon. Durant l'estat rendesi meglio de dia fa fein, ni survia al camping, ni che sai io, un cioivere zambriglianzi, che a vendere il hur dumbel su internet, ni. Aber soll io da tocken 250 francs per udì che il Pluto entro se jom de laue. No, alle stailas forse tutin in None of this has any effect on us at all. Grazie. Nus venim pia scoipara alla part critica. Che astrofisica de Grass Tyson in die skeptics, qualche potocca l'influenza de stailas, fa busur sta. Ella sono propi lunge de ven. Prendins la constellazione del Capricorno, la quale nus influente no l'astrologia ossegata. Una delle stailas del Capricorno che svesa è Epsilon Capricorni, a quella ai 1051 ons de gis de vendenus. En chilometri in quei 9 trillions 980 biliardes, 958 bilions 93 miliardes, 137 milions e 440 mili chilometers. Già senza neanche senza mera, ad insomma, proprio in Capricorn, quels 3 stress là, Also, epper in che sta da quera aveva o spira diese de Potoma Capricorns, trovi un po' fantasia, ne? E non si c'è altro trova fantasia. Ma da che quelle stailas hanno insomma de faigs und si c'è una con l'altra. Che dipende dalla Perspektive. Tatsächlich sehen die Sterne eines Sternbilds ja nur für uns so aus, als würden sie zusammenkommen. Dabei sind sie oft Hunderte von Lichtjahren voneinander entfernt. Das ist schon komisch, dass so willkürlich zusammengestellte Sterne meinen Charakter beeinflussen sollen. Las ensainas en invenziuns dels cristians. Las stailas non da fanno gottina con l'altra. En 3 dimensiuns en las stailas del Taur repartidas sur meles de dons de glis. Il Capricorn fos quei lu dentro Epsilon Capricorni, che è lunge de ven, e Delta Capricorni, che è il pi de tir, 9 trillions 612 biliardes, 138 bilions 936 miliardes, 315 milions 484 mili et 800 kilometers. In brav hura Capricorn pia. E grat per prevenire la censura. Hura, ni uhura, vigni etymologicamente da ungeheuer, ein nom. E per via de quai ai hura e uhura lubiu. Aber hey, audiosibus entusiastas et entusiasts dell'astrologia acclamà. Ei depende budle stailas che in schilonge dven, ma ben dils planets. Ei depende schil Pluto ei elenzaina dil Scorpioni en quella dil c'è Quai. Non c'è schon a vese plondere le stailas. E mica cas, ils planets ein ils importanza dell'astrologia. Letze naturalmente, also els planets sind naturalmente biapi de tier, schon klar, ne? Els planets, muss wir schon, ne? Miu, vei, tat, musse, jam nilmein, ses, uhora, nov planets. Geabain. Nus wenn schon che Pluto vale de pil 2006 boplisch planet. Aber de comidasch in sa schon in bien spruch, ne? Et proprio planets. L'astrologia è un te speciale. Ella si basa nominadamente in malè del mondo del temps de circa 500 avant Christus. E lui conoscevi siat planeti. Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Mercur, il Soleil, geabain, e la Gina. Ma la Terra era, si capisce, un buon pianeta, ma che la Terra era il centro dell'universo, insomma. Per biase è una sciba. Merava pia de quella sciba, si in cielo, vedevalo orden che va spas. Soleil, Gina, minchedì, dec regular, klar, cels denton piuttosto X in seco, ne? Scoins va halt spas, ne? Ed exact jetzt monte il planet. Planastai, ein grec per ihr spas. Bomo quaio tia l'astrologia on scovon vaga 2 milions. Las datas delle ensainas. Cuc il Soleil, se sanfra, per esempio, il Capricorn, è una von vaga 2 milions, also de jetzt temps. Ne? Capricorn è per tenor l'astrologia, ils 22 de december tocken ils 20 de gener, se vainus. Ne? Ma tenor l'astronomia, also tenor NASA, ESA e consortes, per quals che miren proprio in ciel,
a bus in pupials con si stress, ne? Tenor quels se san fel soleil el Capricorn n'avend ils 25 de gener tocan ils 16 de febrer. Pia quasi in mains pitart. Govin de Quai, che la tiara fa un pau de dief, ni de pierla, schins vol. Now, if you think about setting something like a spinning top going, Sco una pierla se revolve la terra intorno a setza, ma era sia axa mi dall'angel. Quest angel definisce c'è par del firmament che nus va in cura. Mince 26 milions torna quella axa puspe en il medem angel. De pilanciata dell'astrologia en passat sur 2 milions. Pia più o meno exact in 13 aval del 26 milions. Uscia ne va nus bec pli les constellaziuns del medem tem de l'on scovan 2 milions. Anzi, les constellaziuns en spustadas per circa in 13 aval di non. Geabain, tot spustau per quasi in mains. Sco service per vus voi nus de la show che la gesta quelle enzainas e las veres datas. Also, il soleil propi e las enzainas. Et io lascio naturalmente temps a vus de mera c'è enzaina che vus esses propi, ne? Forse esses jeus tot si che auto, ne? Ja, us vois naturalmente viu che alla in a nova enzaina Ophiuchus, Ophiuchus. Quai il portaserps. In mince cas, la causa è un quella. L'astrologia ha repartiu sias 12 enzainas uliv zuion, ina per mains. Ma schins mera proprio in ciel, allora si nota ton uliv. Les enzainas en ebbe totes med dem grandes. El scorpion ha il soleil moin per paucs dis. Per esempio, il scorpione è piuttosto impignet. Biapidis ebbe el portaserp, Ophiuchus. Els astrologs davon 2 milions han denton simplement ignorau lets. Wenn forse las fantasies chiamaven un pau a planetont. Aber forse semblano da prendere sich auto kin portaserps. Geabain, de cabo veso in text kin Fridolin, jesio, bo? In tegin sterik, aber de klar se la tiasta. Os, audio vus bespreia peterchant, quel famo befus, quel schnösel, de speres funcționa l'astrologia bain. Ja, so is ragiun. Chiau mai ligius oder si ensainen in codis d'astrologia et ciao. Quel constat è tot. Ja, per regla constat quel constat scrella. Qua denton meins de fa quelles constellations que con nus. Unter der Leitung von Psychologe Martin Fehlinger machen wir ein Experiment. Herzlich willkommen an der Universität Wien. Wir haben jetzt für jede und jeden ein persönliches Horoskop erstellen lassen. Nach der Lektüre wird bewertet. Wie treffend fühlen Sie sich darin beschrieben? Er würde sagen, trifft eher schon zu. 3, 4. Alle Teilnehmenden fühlen sich von der Beschreibung gut erkannt. Im Anschluss wird mit dem Nachbarn getauscht und das Geheimnis wird gelüftet. Es ist so, dass alle 6 Horoskope, alle Horoskope, vollkommen ident sind auf Punkt und Komma. Die Auflösung: Die Aussagen im Horoskop sind so allgemein formuliert, dass sich fast jeder angesprochen fühlt. Quai experiment ni insemiante vinius fase dina puspai et dina con circa il medem resultat. Forse la prima gada el vinius fase il 1968 da Michel Gauquelin, in psicolog e statistica. In una gazzetta el scred l'annunzia gratuit, tiu horoscop personal. Iver 500 personas han indicau di eliug de nascenza e survegniu in horoscop. Pitarta Gauquelin lu domandau per una rason e 150 han rispondiu. El leva saveix il horoscop constati. 94% de quels che han rispondiu eren contents con lor horoscop. Quai, malgrat che ecau, tots cans reveniu il medem horoscop. Il clou tir Gauquelin era denton, il horoscop che l'ha trames era quel de din assassin en seria, Marcel Petiot.
in Franzos che durante la Seconda Guerra Mondiale fatto finta di salvare persone dei nazis, a lui denton mazzau quelle persone per venire del loro possesso. Se sono i nazis maneggiavano in telegramma alla polizia di Paris che sei ein gefährlicher Wahnsinniger, i nazis. E 94% gli esperimenti dicono wow, il horoscopo di quel killer descrive mai, aber ciao. Covegni ad quelles. Per jetzt, dat io finalmente può spiegare in tec televisione scuola. Quai è Phineas Taylor Barnum. El era in director de circus, teaters, museums, aquariums e cabinets de curiositats en il 19 centenaire. El era in showman. En sias shows devi per mincin in sace. Ozza il prepara in horoscop per encaiver di el alla clienta causas positivas. Ti has una buona energia ed auters ancugent tai. Da qualche mincin vol udir e crair. L'ura continuesce el con constataziuns fitg avertas, ti has cugent scidat magari midades. Ce midades? Quant savens e magari? E per finir di el construcziuns che din tant lin, per regla esses vus de buna luna, sco era gist il contrari, mo mincetant tutina era in sic deprimada. Inu l'auter vegn franca constar. Quai en las construcziuns alla Barnum. Il Barnum positiv, il Barnum avert e quel che dat sin omadus mounts. Ja, per mincin in sace. Un po' de tot per ina scadin, quai en las construcziuns alla Barnum. E las funzionen, ne? A nus, codi per exempel niang si, se nus un planin seds o las locas, se las construcziuns en aviartas avonda. Qual vala per nus tots, Curtis bo. Mincin de nus da legemo buona musica, ne? Ok, fe meglio, aber possiamo già qualche altro laso. Poi è buona musica. Also, c'è quella volta mi dice, se si dice per noi, tutte le buone buona musica, so consta qui adina. C'è che buona musica definisce una manera di mincin noi sets. Mincin noi stile di schlechte musica, ne? Also, da noi fans da pur amor, forse. Aber ja, las construccions de Barnum, quelles funzionen. Ed il credo, anziché per ina scadin, pare si son devini musau e la scolazione d'Astrologia. En codice de referenza d'Astrologia, amflins eba un po' de tot per mincin. En quai codice, venne per esempio attribuides mo alla Jina c'erano differenti cause. Ella stetti per abscess, ni per donas, ni per yachts, ni per febbia auto. Il Saturn stetti schon per miliasiatchen causes. Aber bomanus sono frendes di effect de Barnum. E quels che fan ils horoscops. E els volen cre. S'ils clients di Nadine puspai, oh yeah, quel che ti dies mica in quel horoscop, quel constat tot. L'Ucraina astrologi ed astrologi naturalmente. Ma è logico, ne? Fa un super job, ne? Ci vuol credere, fa un super job. E qualche il codex della Liga d'Astrologi Svizzers, qualche mondo è quasi construzioni di Barnum. Causas pauc concretes, se gli da di. Ja lo fai qui, ne? Also, ja pretendo che negin si manstrugen si chi dalla astroscena fa quel che fa, ot malaveglia ni ingordienza. Negin fa una scolazione di 4 anni, se dalla bruglia di quintao horoscops complicai, tomo per fa. E l'astrologia può avere si bien, ne? Scos con dei lanciate, ne? Il discorso di consigliazione, quels sono essere fait bons, ne? Ci toglie la popolien con energia, calagia, che toglie buona musica. In discorso in adin sa di essere si bien, ne? Specialmente in certe mondo, che due vinavano nella vita. Ma la base per quel discorso è quella astrologia un po' una curiosa. Per stress dentro stailas che già in trillioni di chilometri in l'altra e devono rappresentare strange shit come capricorns, ni portados de sierps, de quai. Also, schon insomma lo
Ja, piuttosto. Geabain, la zona del Fridolin. Also proprio. Ci vende da Quai, ne piuttosto. Ci compra da Quai. Se capisce, nus dalla show. Bellezia. Boh, Nus wird tatsächlich auch in Pipins, ne, aber ce vuol fare? In Horoscop, se capisce. Let's voi nus auch fare extra per Fridolin. Stesso supplicato. Grazie fetch. Also, la merete steht scritto. So, steht in so einem kleinen Spiegel. Horoscop bil Fridolin. Enta je vete vinja da moments de jiš, denton è da stiradecna. Sanza budiki con stetibu. In quel sen, in a biala midata de jonavus. Rusch neu flott.